Mirimana udasiba juhora uyisenga kandi uyumvire Joana nabayo Safiri twakaribia nchi ya mbingu kwa Mungu Baba, tusiogope bonde la kufa. Yesu atuongoza kwake, tuwasafiri, tutakutana nyumbani mwa Baba. Bwana Yesu, utuongoze, tufike sote mbinguni. Wengi katika wapendwa wetu wameuvuka mto wa kufa, walifuata mwito wa Mungu, wakahamia nchi nzuri. Tuwasafiri, tutakutana nyumbani mwa Baba. Bwana Yesu, utuongoze, tufike sote mbinguni. Katika mwendo wa duniani walitazama Mwokozi wao, na waliacha mambo ya huku, wakapendeza Bwana Yesu. Tuwasafiri, tutakutana nyumbani mwa Baba. Bwana Yesu, utuongoze, tufike sote mbinguni. Ndugu wapendwa, tuendelee hata ikiwa shida njiani. Yesu ni njia, kweli, uzima, tumufuate siku zote. Tuwasafiri, tutakutana nyumbani mwa Baba. Bwana Yesu, utuongoze, tufike sote mbinguni. Ndugu wapendwa, tuendelee hata ikiwa shida njiani. Yesu ni njia,
Hallelujah. Amen, 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 amen. Katuririmbe yindi hano mu Gakiza 90. Yego. Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse ntabasha kugeza no mu rupfu vuba.